Kimani wa Icung'wa ni akorwo akiyumiria muthenya wa umuthi muthenya barigici na akorwo agiikia rigathi wa Gachagua kara-ini oro o riria atongoria hakuhi na Gachagua makoretwo makiririra kihoto gutari wa kumathikiriria. Msifikirie kuvalia uniform na kubeba guns is a priority. Mungu ako mbinguni anawaona. Kimani wa Icung'wa riu akorwo akiyumiria akira Gachagua na arata ake aria maretwarite mathiko kuria Limuru nio marendeire maundu macio marakorirwo makimahanikira wakeri akiuga atongoria a kanitha nio marakorirwo magituma maundu ta macio mahanike ni undu wa kuhe Gachagua na arata aya ake agisiasa kanya mathiko-ini macio kuringana na Kimani wa Icung'wa uria miario yake itana mukiro wega ni ya Kenya. Arauga Gachagua na timu yake nio nyene mahitia makuria Limuru. Sana. Mimi nimekuja hapa hujaniona na usalama wote. Uhitaji usalama kwenda mazishi. Ile siasa wanataka kufanya za kujitafutia ile tunaita kwa lugha ya kimombo sympathy pia. Kimani wa Icung'wa arauga agikorwo Gachagua ndanathie kwiyethera sympathy mathiko-ini ndangirakoranire na ngui icio. Mundu aregana na miario iyo ya Icung'wa ni Senator Karungo wa Thang'wa akiuga we arari kuria Limuru hamwe na Gachagua and it was a dangerous zone. Akiuga it was not a mere attack and it was aimed to finish and shed blood. Karungo akiuga Gachagua arahonokire gikuo cia rera. Muthenya wa umuthi muthenya wa kieha na no tuge ati thirikari ni itwikite determined kwenda kunina rigathi wa Gachagua. Muthenya niguo tuonire